Siyabamukela kakhulu egameni likaJesu. Amen bangcwele. Cela bekhuleke bezizwe besendlini kaNkuluNkulu bezodumisa kanye nathi bezojabula kanye nathi. Amen bangcwele. Ngizocela ukubingelela ibandla laseShowe. Amen bangcwele. Kunabazana baseShowe abakhona la phakathi kwethu, House of Glory Family Church. Sicela ukubabingelela kakhulu ngegama likaJesu ngezandla ezinkulu bazalwane. Amen bazalwane. Bese ngicela ukubingelela ubaba ukhansela okhona phakathi kwethu, ubaba ukhansela omthimkhulu egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane engize ngakho la ngaphambili ukuzonamukela. Amen bangcwele. Ngizonamukela bazalwane akukuningi engizokusho kodwa nje ngizotho osukwini namhlanje sihlangene lana ingoba kuumusa kaNkuluNkulu. Amen bangcwele. Sashiya konke engabe sikhona ngabe seyindaweni eziningi ezahlukene kodwa seza kule ndawo ngoba savuma ukuthi yena uyiNkosi nomsindisi. Amen bazalwane. Size kule ndawo bazalwane ngoba uNkulunkulu wasikhetha wasenzela umusa ukuba ngelilanga sibizwe ngabantwana bakhe. Amen bazalwane. Sase siyasindiswa sakhetha uNkulunkulu yingakho bangcwele sikule ndawo. Amen bazalwane. Ukube besingamkhethanga uNkulunkulu njengeNkosi nomsindisi ngabe sikweminye imicimbi bangcwele, ngabe sikwezinye indawo, kodwa sibone kungcono namhlanje sizohlangana ndawonye sizogubha lolu suku sindawonye. Amen bangcwele. uNkulunkulu nje usithandile bazalwane kakhulu wasenzela umusa ukuba size kule ndawo sonke sizobonga igama lakhe. Sizobonga uNkulunkulu ke bazalwane kule ndawo. Amen bangcwele. Incwadi nje ngizoyifunda izosho khona ukubonga uNkulunkulu. Amen bangcwele. Sofunda nje incwadi la kuze Corinthians 16 engizonimukela ngayo uverse 34. Amen. IziKorinte zokuqala chapter 16 uverse 34 engizonemukela ngalo bazalwane. Leli verse lithi bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade. Uthi thanini sisindise uNkulunkulu wokusindiswa kwethu, usibuthe usophule kwabezizwe ukuba sidumise igama lakho elingcwele, sethabe ekudumiseni. Amen bazalwane. Lisiza uNkulunkulu bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade. Amen bangcwele. Ukube besingazi uNkulunkulu ukuthi muhle empilweni zethu bazalwane, ukuba uNkulunkulu akasenzelanga umusa ngoba ngishilo bangcwele ngaba sikho kule ndawo, kodwa ngoba uNkulunkulu wasenzela umusa bazalwane sizogubha lomkhosi omkhulu wokufa kweNkosi yethu uJesu Kristu bazalwane. Sizobonga uNkulunkulu. Into emnandi kakhulu ukuzobonga uNkulunkulu kule ndawo ukuthi wasenzela umusa bazalwane, wasenza saba ngabantwana bakhe. Umusa wakhe asenzela wona bazalwane awunamkhawulo bangcwele ngoba uNkulunkulu wafa esiphambanweni uJesu efela thina bangcwele ukuba namhlanje simbize njengeNkosi nomsindisi. Amen bazalwane. Ukube uJesu akasifelanga esiphambanweni, ukuba akasenzelanga umusa bangcwele ngaba sikho kule ndawo. Wasenzela umusa wasilanda ezonweni bekukuningi besikwenza ngaphandle, kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa wakhe wasiletha endlini yakhe, wasiletha kule ndawo ukuba sazi yena ukuthi uNkulunkulu, ukuba sithi masimdumisa lisizi kaNkulunkulu la ku verse 35 uthi sidumise igama lakhe elingcwele, sethabe ekumdumiseni. Amen bazalwane. Okusho sijabule masimdumisa ingoba bazalwane senzela umusa ukuba sibe ngabantwana bakhe. Amen bangcwele. Yilelo engizonimukela ngalo ukuthi kukho konke esekwenzekile kakhulu indaba esacrifice ukuthi sisacrificeile sashiya ubumnandi, sashiya zonke izinto ngenxa yomusa kaNkulunkulu asenzela wona. Amen bangcwele. uNkulunkulu usenzela umusa ngokuba asifele esiphambanweni, wasindisa ngegazi lakhe, wasindisa bazalwane ezintweni eziningi, wasindisa ngisho imindeni yethu bazalwane. Ukuba njalo ngaba sigcwele kule ndawo kangaka, kodwa ingenxa yokuthi uNkulunkulu wasenzela umusa wasithanda. Ingakho bazalwane kufanele namhlanje sizombonga uNkulunkulu ngakho konke kwethu, sizombonga sijabule bazalwane, sizakhe sethabe endlini yakhe ngokumdumisa. Amen bazalwane. Uma sesifike kule ndawo bazalwane sizojabula. Amen bangcwele. Nalabo abafikile nkosi yami cela bejabule bekhuleke endlini kaNkulunkulu kuzojatshulwa. Ila esithola khona ukujabula bazalwane.